Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Meghalaya SSA School Association ling ba uba Aristotle si Rimbai President kala pinpao ba Kyndon jing ya Nonghikai ban le ya ka khana summary la ne ka census bat ki kam ka tanat election na mar ki day ki bala Pruid haki Kyndon ka RTE Act haba jubab uba Aristotle ulong ba ki Nonghikai la shim ba ki day ki nongdan benta ba kongsan ki ba hapendap ya ki ni ki kam ulong shimet usngo ba ki ni ki kam kim day balong man lau snem bat ka day hi ka kamram man pendap kum kinong song ki buket clear. Jadi duty Nonghikai la kadai ka census duty dan kadai ka election duty. Belangi pe ya ka Kyndon jo ka Atiar untuk la kadai usai ba Nonghikai kinde kiwe ni kita ke stakeholders ban pendap ya kadai ka kam. La kadai ka census dan kadai ka election duty. Kata kalau very clear ha ka Atiar kata kadai number 1. Number 2 nak kalian jumlah personally ngasih apa bi kadai ka census kamle ka ba ti ong bagi Kyndon manusia ma kadai sensipo sene nang tak election kamle bagi Kyndon manusia kadai sansne tengah semua as responsible citizens of our state dan ikum Nonghikai ngam so ong ba bangin long hadu kata bangin persya ya kan Namun kadai ka kamram as a responsible citizen bangin pendep ya kan bi lalaki tha agi wei nila abanong ba yo ba kibla ban pendep ya ka kumba kadai ban long kan namun handai da jing tha tadi Nonghikai kibala long no kibala long pa kita kinong saindo ni tadi ban ka jabilriu te da ka jing shimti jo Nonghikai ya ka kam kan long ka kam ka ba janai tetapi kata berjumpa di kecil jom history ubi kalau as one of the responsible citizen of the state, I don't have any problems bagi pendek yang kami ka census but election duty. Ketika kami berkam bertempat ke government kalau pun kini kipor ke government kami tan ban high pressure ini, kumba kalau kita bakal dulu kami ka mau kami ka exam itu. Ini iba ni kerpa di government bahkan postpone ya kadit kasna. Tapi kung nagkapor, pati doon kung kini kiyapan pendek kini duty lang ada census ng election, karon kam kacingit lang na army. Naginohikai berkunjung ng government, kenang ba nilaban solve ya tadi ka problems, berkunjung ro bangilaban pendek ya ka kam kabala ikati. Pi kani ka census nakalyang jong video le umne kenang kanong ta ikinohikai. Pi shudur hako may kasino. Malada ka population ngan aku kanuksa Kyndon kendai huji. Tena kalian jok office video hantu kila diwai kumba lain Nonghikai. Lain kamu kendai huji ki hak de tantang lain huji. Tetapi Kenya kasisni after school kinle kalau tak kamu tadi sisni kinle macibnai kalau very simple kila benda. Kamu kan cingkia barang bang kia yang Nonghikai harus kata kepada berkenika. Census. Hampor balawai school ni kila pada important step ya ke school dengan okta kalau okta. Nalor kata kadon honorium ke bana kalian jong ka office jong government atau jong kalian jong office jong video kita penkre bana ayaka honorium committee itu ki bana de ya census duty. Na unta ada census particularly mo kumla patari sa president te Nonghikai na lagi don jikle nanta ga record Inda etal du katatan mak neba kumingin siya sa ni Shillong Mail Kyndon tanggu mas pa ye kalian du ka government labo ari lain kinu census ni kita ini nomor 2 tebele kita menurun dari kumba kibatay ni po pagi ay ka training kadai kapsalan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.